hak bani kong do ngarap ak jing sukhya kemersim namar kini ki jing ja ngakuan pen ken mau ya gitu kilai tili ki ken hon ka bani kong ni ken hon ka ba pelong ya ki banja ka ba ni ken hon ka ba ki pekai ya ki jing ja ka balai ni ken hon kim tip ke ka balaja ngan keli dia bangen ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng na kini kilai kenhun hakano ka mangi ngihap langi hap ka kenhun ka banikong ka pelong kiki banja nangi hap ka kenhun ka baar ka bangi pekai ki jingja nangi hap ka kenhun ka balai ka bangem tip ka ka balaja ngangit scam makipai ba jong constituency ka bang mikmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka mokhar penthor constituency bat ka baar ka 19 jail constituency jail 19 jail constituency ngalong ki por balit bang sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasngo baka penrem yang asimat nomor kadon ke jingong baka jing sngap kade ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blay kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ke bangin kren berkepor ke bangin sengap tengah sengo ban pen ken mau ka khlemat ka bangarung ban pen yasno dia syaka seng VPP ngau bakat no jing sengo tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat bakade ka voice of the people party le halor kini ki jing ja paro nganut badong nganut ban percisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya ka jing sisa baro tinrei kane ka bangile niwan hakmat jong phi media sapi pai ba kamut ban persothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdon ni ngidon bi thik ka jing thmu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na kabanta syata ka thong minyalam ban penkeladur ya kari bargajat penriu ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bachu bakham ba shushu bai ba bi ngada pa jing sokhya ka mensim ngamla ban chu sngap kumbla pen pau kiru rang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayuk ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngenrai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngena monrai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon ki bong ba ngenlet no ska UDP ngenlet no kongres ngenom le tap bot su lani ngenlet no kanota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingkir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngadap an persya hakmat ka sisi bang ngadap ong yiki ba ka ba pipirai nganganong la ban menjur berkei bang persya apo ngan persya sabar nomor ngan sngou le dia ada ngamle kumta nga sngou pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before that ureu khau pot la da biap bon sien shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen ken mau haki por ki snam ralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini ki jengket at mentala borok sistem hadian ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu bu yaisha bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau be iya ki pai ba ki bale jit ya
klem pen ketram ki bajit nga om nang tak jemen toy jo ki simet kan no ki bayit bathoy ki baron chabar konstituensi baron ka vote ki badon ka jingit ka jinget ka jing shania bar ka jing kermen hanga kumno mi khmat kumno wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra enga habang athia ngade mon don jaka ka kentin kawan na shendet ka bong mame lada metip yu jing shisha ban met ngap yu jing shisha men bam yu jing perem de mat kadau ngasngo bangade ban wan shapi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu ipi bangane isi ba arden dan yang isi ya ka VPP kumbangala ong yepi barkini ki parlok ru umdei bangin mi no na upra ngeno mi no upra namar upra inget umdei ujong no upra udei jogi pai ba stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da kombai pat ngako an pen pau yepi ya kani nama supia pra komersiam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sempersya yaki ki candidate ke bapi pirajit wala dangim don benta hakata ka jing bakla hak jing jet ke jongpi hak jing decide ke jongpi hendai ngin siamlang ya kata ke jing bakla ke jongpi ban pen baha pada ke jat penrio hendai i Dr. Batskem badon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ka mau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban persyai mereka ngadon kecik perkat atau kopor next day kabai Dr. Batskem da bobrong ila keren pop media perstu baklai bai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani parma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathaw constitution but mapi bapen ken pada constitution correct aku ban keren da ka basai piong bau badal bot ukam puli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing penongkam jing dongkam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngaku apan keren pi dak basai bade mapi bopen Kenya constitution ya ke ga basuit pi ya ke ga bopen biang pi ka biang ya ka bade kiwei kamde ya ka bade kiwei di ko bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngaku apan ban penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka keren shai ha ka wide kumno ban ha ka wide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle laning di ban pha lembaga constituency ngina de panle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken le piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum mali ngala recommend on top of that. Alor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki jing recommend jong kalau basai. Mga akjing start jong election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item bat ki badai tam lega ba small pala pa ba umpat juja ko apo ko partai hapo ki election hakinu ki election laneno ko party umpat juja ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata kecing keli jonga ba ke ga procedure jonga party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pau tangan ni kawi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwe
nri ya ka wedding nani ka je tho pat sekiwi kata ka bamla pan priang ka jatang hapo VPP. Correct. Hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong weu new MLA wala basta ujop tang arsian u persyaman warna brio na po pentor sa po mokhar o na po pentor sa po jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persyaman warna apa na po mau prem sa po mokhar pentor kan dia ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong kipor balit la fi bakla ki MDC kan dia gajing sedang bat menta ma pihi bakhot ya kania kajing piar jemut kajing ya klum kajing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pina nga bakla manga pai ba bishar kania ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan le dia deban penremeki hendai tampan bet yodo sembai jong kajing pen sutu sapi ki pai ba lagi mio yak sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hani badim ki pai ini ke video kin sedang perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak jing songsit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson ban pensashim pat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngem ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginum la ban lekai nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pi da ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi panut ban be yangi napo ka party nganai ko ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ru namar ka jingja jok ka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha ang pau umday mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banyak tu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalaong hakasingi spotrik batchua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee barhane ka singi da kirai ka bayong kirai ka bali ngan karshan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nongrim Henry ke ko pau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya namar yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong i jong pi ngatrai pen pidiang baka ngimong ipi bapen panma pe ni kicim bakla lengi skua ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang ipenbi long slur ni dan don kapor bangin ai nak bantai jong pi upai ba dang up community ya ka jesu bat ka je pa ngin kloi ban map bat ban kletno lada pi kloi ban ong bangila pediang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai ruta ka assurance bat ngi le hak ta kalenti ngko apa mau ban pen pau kindet kai ko baca dawo burom pi pai ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong borok ki badon bad hakmat jong pi pai ba lemba media balana ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi Hatu kani kamdai ka favoritism Marsin Perskam but Marsin declare
Hadu kamai la chui kiwei. La contradict daladi kum presiden barang ba juong. Baki bon ba kiba pan tiket no pra. Belai jayu pon nong krem tang wei pat upan. Hatu kata kam di favoritism. Ngap keren ni jing sya namar nganget. Ngwaktian ko ong. Baka jing sisya kan penmong. Bar kanung dei taman penmong. Kan pelat lun. Ngala je di kalenti taman penmong. Ngam sim lakaran jing sya penmong. Ai tai ba mong kin mong. Nrei tang ko wei kalong ka jing sisya nga. Kalong tang ka jing sisya kan pelat lun. Jayu how ko bede MDC jong kan not juai. Ngan poi siya kata kabenta. Ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend ila dia. Nrei em. Nga keren ki jing sya. Ngaken mau ki por abang ada declare la dia bangan rung sya ka sengpra la bus borok wei kari kasi jantia. Ndai dang laong pat lanu pen pediang yang pen welcome yang pen receive yang sepo ka sengpra ndai ka ba so thamula ka bang yo baki ong pihapan resign chua namar baka party kalong ka bokhoy nga I always believe in letter and spirit. Ndai ta kaktien ngam sutra bercu preach ngastunat uban practice. Termat kadau jayu yang shopan rung Kiong hap resign tengah la resign nama ngaburo me party. Ngares ye kecigim cuma habreng maile berki ki bepun ba kita ki high rank person. Nita ki high rank person ki kropati. Ngares ye dia. Rejayu mentah sisnam. Ngadi ubri ubaya sya ko ngadi ubri ubaya ne. Le mentangi I jing sya. Buwai na pereng ki MDC. Uglalit na ko party su party but uklam resign. Resign tanah party. Resign tanah party lu kam resign part kum MDC. Don ayu ke JPR paling badal buat nongrum buat UMDC jangan not celong ngaku apa bu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalendet ngaku apa tip atau kan ni kadai katakan nongrum belai atau kan ni kadai ka clean politics atau kan ni kadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kan ni kadai ba fin end up ya katakan high level attitude nganum pediang ban nganum pediang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kali kasur jong blai ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba ban ada perubahan pendap ka kamram hakmat ublai ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensyai kita on ki ong po social media hana bai ba dal bot nongrum Ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun 6 tahun penyo tiket i lok jonga. Kadai ke pamla pan long, pamla pan priang batang ublei ubatep iki baro. Lala kalong siya kumta mapikum kipad ba pan ya ka application joy lok jonga. Berada ban tap spok state election committee hangta tekan namla syu bangan ri. Namla syu ban thok. Namla thu syu ban jeler hakmat jong pipad ba. Tengah kuar ban pensai. Kata ka pang juong para mana kirinsan election nga juong. Before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata dia mga kuwa power ko basay. Namar ka daw. Nga nomino para kumangalong. Bangan rung siya ka party. Kabanganong kuwa ban misyo. Kasyong hakaray ka jongki. Namar kiong ba ya ka kam jong ba adal buat nong rum. And saya keren. Indradap ka MDC. Balay piti yang banyak keren menta. Boleh film don por, wa nomri tengen nak jibam don por. Kabakam koridor mata kada geje keren dia sup. Bangila balik cupat ba, dak kowe kasur kowe ke jemut bat kowe karai. Kejing keli mata kalong kumni, kani ka pau syai kedar. Babi kuat tahun pendong kam ya. Nam tak keje mentoy jongno re jongno. Em. Ngano maila, ngamde udang ru politics menen. Ngadon khat nyu senam. Haka politics, haka feel of politics. Ada ngakenya du barung politics la arpo senam, la arpsan senam. Henry ngasongo yu pai ba. Ba ngadon ke jingit ke baskem. Bo pai ba unum sya penstu bakla. Pai ba namar ngiku aplat. Bapi penum kulmar ke jemut perkat. Ngabo pangkan basai shon penkut. Ngamdo ke jing shun, ngamdo ke jing isi. Ngirang kemilenti bar ngaju keren berbor hamana kirinsan election. Bangil scam menta. Ngisong shngai mata amdi bingidon tong politician mdi tong noilam joko VP ngila yoru ya kapan i bergut bernget yaw nong elam uban long nong elam jong kacet benriu ka pateng ka panangwan ti henry ngawang pitang ni kowe bansai pat ba
Nganong keren, siya kipay ba, na mga adap kular, na mga kipentut, kipenmong, kinyobeng, yopay ba, blajit, yang kum MDC mensyuap, kum MLE mata, nakabaki yailat, doon na yung sendet, belay hap na yailat, kadon kay, kabahadukan no kata kaba, pelong ipi hap na yailat na kum MLE, tang banyak keren, tang banyak selok ru, ngampat jual bakla, bat ngam num syahiru banyak bakla, namar ka politics kadika sendur, jauh boleh. Kamta mo pagitip ini ka voice of the people kadika sur jong pai ba kabamudru kadika sur jong play namar takadaw hasuan penkut aku an pen mau hani ke kendiat singi le ko mo ong ha basdam jodi ko video ngapan ken mau ba ngalada rai kut bangan samjar le ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba ki wan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodan lang hani ka pol par kamtam yani ka constituency arteli ka bangla mikmat mensyua kum MDC na 19 jaw constituency but menta kum MLA 17 not chlong constituency ki baya kta lang bakini ki arteli constituency mo khar pentor but ka jaw mo prem onum don bala mangun perskap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar snong ngala keren bapai ba ha ka bede bani ki MDC kamtam di ki arteli constituency ngan sakren tiri matadau kamtam yang ngala pensong dor hari ni kendiat singi haka bedai bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube repair kabadai ka 2 years ago Arsenal belalit no ki penkala pat chaka 2 hours ago nani 2 days ago tadi halor ta kanong rim kapen klumari upay ba barki ngai po comments baki ong badel bot pidi khun chirang akimi pila kloy banya suk pila kloy banya donlang Henry pai ba ngam kwa ba mano-manuru banyalang bakla ya piu pai ba lani mangaru dan asap jaru kalong bay dan bata nang bakta jelam bakla di mat kadaw ngong bakini kidei ki bamdei sisa ginang don hapreng kajing sating ban penbek ite kerum keram Henry kabol menta ke decision karai kadai hak parti balor tu Henry nakaliang jungi ni sudai bangin one part semba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya kejing sanga ko an pen mauru ya ke ga bayong ba strong haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadin bada ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media namdal jik persya sa sisi ng pau ya kinunu ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bar kajiaw mo prem ngamdon kanunu kajing persya yete candidate henry nga ko ang pengkren nagabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy kile da kumboy timar kada ngas ko ataman persya kindet ya kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagawai day bat kamukhar pentor kajing kali mata haba piyay na po 17 not constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo ka jiao ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend mga rukum mali ban pen scam ya kata hindi ka basuling ngo pat na po ka jiao ko bang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct siya post klamya lemba constituency kat bronkar kat ba constitution kong bari banyat lemba ka units lemba ki circle lemba ka constituency ngingladap ban padap kamram ka basulingo pat balik pia lendat pat klam da pentit constituency kam ta ba bangadon mga representative